Inferno bungana Ziaktu Toni Rãlte Ahmangaih-i Kanum na lai hi khoi mun nge ni ang le pon lam la mu thei to si lo naw te chuan atinang nanga anu le pa ba ka sang pu ya ngai to lutuk chu amu manga mu sia le ngal a u po angai tho ama wangin a u te po anin nei thei ri om si lawa ningot mai khonge kan om le shetalila judi chuan lo ti ve bawk anril ro abai vai tlang viauna a ti hlum an ni don lo ti an shat na ero chuan tlemin amwan ve deuh ti chawani zirsang hi dam chiang se a tho ni nan kan beile don nia sarkar lam hian minzon mu an hlau mai si a ro sang puya chuan ati huta anom horei to boka an chan chin ba ka ezon na te po anin shil ton vek to a ma se pon lama thil thleng ero shat ngai na om ri lo amanda ten boina an tok ti pon shilawa hel hoten arukin anjong ve reng ti la an she hek lo judi chuan apasal ngur le achung ti angai to a ama wanga he boina hi thleng emni ang ti te thlengin angai to ani anu le atho puite aman tira tangkhan thil apa ngai lo chho zwala ma se anu tho puite man an ni ma khan mi bo kha chu anom to thowa tlemina inthiam le deu sarkar le secret society inzom na hi amanda hian phin darin puang dar vek se adu hlo mai amalama chuan ti theinein a in she to ri lo ramsa kha ke chu ashamri kha ka benga la cham thlat zel mule di ro chuan lo ti ve meka arini chuan thilpa ngai tak chu ani lawalom alo ti ve ngata ro sang puya chuan mandeva ram samishing ti an soichin kanzai thiam sang lui zolu pui fa ti an soite po kha min ti she chhuak deu ke po ram sanaran ni in ka shelo alo ti ve a naw te chuan min ro bau tu te hi se hlum vek che no pangchha zetin alo ti a judi chuan khisakin boina hi re chep to in ka ring lungai lo photang u alo ti thliama anjinga meichia a chuan di rose dota judi hi a phan chang bera di rose ain a se hel jok bok thil apal tlang tam ve to bok e mani tluanga chuan mawa siam khuma mumek zawi chu dua zetin a hmai a chul sak heu hewa he meichia ne na anin zom na hi a thuk to ma ani zawi chu aron meng diara tluanga mel a muthut chu a ham hai nge a phudeu zoka ma se a in thunun levat ka I tinge hetia kamut atinia ni a achil alem khol bok leinat mel zeta lo clear tu tluanga chuan kan ron zong mulok theilo chia I chaw lutuk muhadam ro alo ti dam thup mit khap sak sak chungin ramsa ni hi ka du lawasin ati tham chia ka tluanga kut a khur deu kashia lom adam doi kan mu chuak che pang lo ngak sham ro o di in achal sam a hui chho saka rap thak min ti em alo ti le a alu thingin idu wang ani lawalom mei chedu om takini alo ti thop supa zawi po angui mel are duak mai tluanga chul na te chu anuam veng in a sha a hetiang feeling si avoi khat nei na ma ni se a she thiam ve tlat mei chia ani miawa zomwan sangi chu a chap zoi mai apa le anu shon te chuan a khumbula dingin an mel rana apa chuan itana ti kani ka fanu ini a him taka iom hi ka du ani sarkar hian ma alak tak huna engtin nge yo mang ingen chan I pasal hian a phatsan lawang che ti tunge soi the ati dapa imak pa nge mantir tumin ma ila ania kapa Ephraim hian voitam aveng him to chi asin thina ipum pel to dan te khangai to ate keima awang chawa mai chi ani tuna ke min chuan lamin mantir itum le ta chu ania kati tir don reng lo che zawmani chuan ati hlopa apa awat na mit meng po asen ram mai voina Ephraim aron kaldona chuta chuan sarkar lamin lo bitum antum ti anu shon le apa ti achangin asheruta hlawa hun anei tam to lo engtin nge Ephraim chu abyak po ta kang Ephraim hian number tam tak aneya achang chuan are mak thung chen a number atanga chui chu a hlawa wangin sim card tam tak ane khatiang thu a shadwal khan Ephraim byak po tum hala a switch off tlat si kongdang omse avati tak
apala chuan aveng de urenge a chhuah san du der lo meya anu shon ringot chu ni se apal lui theyang zovi ngun takin ngai tuaro helpol shwai tu nupui ini ti hi sha che khang an lo tha to de chung khan phoba an la du nge yang dik tak chuan kan him lo ania chu po i pasal wangin apa chuan zai do de usi hian han ti le a ma se ka hmangai elom ka hmangai alo ti tuara anu shon a chek hlak ma se zomuani chuan chu tiang chu angai poimo ber lo Efrem chu engtin nge aven himang ti chau ani angai to ani midang han biak po na tur number anei box si lo thil pakhat angai to chuak thut a phone a chu thata bathroom a lu pui apa chuan amel run na a angai poimo du lo Amanda ke ma Efrem nu pui kani ama ka betlang thei si lawa sarkar lamin an ve me kania chu chumin shil sak shamte ati zungzunga ole hadam takin omro aron tidam thlapa phone anda zui ngal Amanda chuan amit hnuai lam valkul chu amel ngota nute po pek ma a afapa bo chuan anun pum angong chiang ani arin lo lam achanga beina atok hi dongsong thiam ma se achin feldan tur konga apasal ngei ati na telve angai don tlat samahi amanga zel don po ani mana nasa takin samahian atina me kani ma se ne taka athluak an suk saka wangin samachu dempum hlum top ala du chuang lo aril rulam ne angai ti hailo mem samachu kan ling to e lok apa ima chuan ron ti a anaw ne in hliam na po ala dam chian ma hawa ache chu angaya sama amuzawanga police department hi amang cha hlen to ang he department a hian ti tur nei to lo ama do dala kin thlak tum ngar tu tan hian athok reng don big lo karon mu ange ati sapa doctor phal lo chung station lama panta a chauti amit mengle akalda na changpona shiat ma se afapa abawa amu mai theilo lock up chunga chuan zoimuang in aluta samachu kut kolbun chungin alo thuran mai ama a tak chut mun rem ve in khoya nge ida atingal thora mun hima ama enkol thei tur bula alo tiram muk Amanda aner sok mai ti na cheka du lawania ka fa pa min pela kanin chen na lekha kan ti fel ngal don nia atidam dia ya samachu anui huk engwangin nge ka chenang chen che kala du hleinem ti hian kanu puine chungin idam chung nun hi shem huna ka chantir ve don ani ati bora cham ama chu tunge I thluak su tu hi Amanda chuan alo ti chat tu man ka thluak an sulave thudik le kong dik min ko hu mai zo ka ni rin lo sham kha ka du asin ma se ka mit nge in iwire lai ka humiawa mi pathin lung ke chia in angong na zia chu isha thiam to em du tho za thian alo ti a Amanda athohok ava beidon thlak chin ve o ka uire lai min hu amo wow khoya ati jang khaiwa in ring tok zatin apasal amel bok hotela inin thla lai kha ka munge chewalom Amanda ni e inoi na thok kani chin chutiang kani awang chuan idu du in min chai kwal thei tin ani lawania in ring tok ve tho hian sama chuan alo ti a chu mei chia thudik anga ngai tir tu chu tunge o chuan ngai nawa be lo chan nilave ti na te kha itumani om sia ka veng him tlat don chuan ifapa chungai to asu aladame ati nguta kadu mi alo thil ka ti angai don ani he mindem mi asuang che Amanda o chung asiam shaya amit mengpo athim rai mai adinga samadara chuan khoyin na zetina metta a sama chuan adar chu atliak ta emo ati hial ma che a in lapa ve a arum du e ilo Samson tunge I thluak su a ifapa nge rubo tura tir tu che hi ka sha chwa huna chuan detective Amanda ni lovin phubalak ching Amanda kani to ang nang ngei po hian itwarang mindem suang che o khordar dar le mitui tling pam chunga ati hnuwa achwaka sama phone chu la in a chek ngal zung ma se sama hi alo shwai fing zo ve to nge su nu eng ma nu chia bik tlat lo ma se a beidong don lo na sa beidong thiang ani lo
Mapuya chuan sa kut vuanin shathiam vela kanawa bo meka engtin nge ti semin ti do thei veri ro atimol mola ka chung te hian minnor na sa ematin ani thil an shathiam du tlat lawalom naw ipai to a ngai sak iwalo lo ve anti jela sa chuan ati a mela lim lo hle ka phak ang tok chuan ka ngai sak che in ka sha kanaw bo wangin rilru zongjong kala pe theiri lo jok che ani min shathiam ro Mapuya chuan nuam ti lo mel deuh hian ati a sa ero atum bur thung Mapuya chu shathiam lo po ani lo a chung te chong kum dan hi a hne to ani min ru mai ro ati chota Mapuya phuzok enga ati ngek in rumayang kan ina hian ka ning to sa chuan ati ngara in nei thau tur kan ni sia ati a chu po ni se ibula ka du to alom ati le mya sa dan chu mak ati deu aman mo thut chu a chung te atangin norna an sa to hle alo ni don hi sa kanu karon photang o lo do thei shamla nem deu zokin ati a sa chala fob zo bok alung oi chop chil ve ta nge Mapuya hondo na chuan anui vele ta kha zolian sanga chuan lupui chu vila pomluta duat devina mutira damdoi ina omkha lupuin anin to ema wangin doctor terem tilo chung an chuak luya vila an panle ta pau chu ania lupui mitmenga engemo in thup chu zawa chuan zo fi angei ala tum tlatani damdoi pek pa in eila lomu hadam ro rong kan bolange atia kapui theiri si lo chia lupui chuan ati sapa annu samachulin kati theialom ti in anui suk chaukalama arik rak lai chuan kong kapui chu anron kik data akut shuhulvat vatin avahonga atol nungdor mai ameng phok lebok pa zawile tlangwal al hmu ngai lo mel thale lian tak an lo ding dun ral mai boite ati ban chala anron luta a kongka chu akalvat zawi chuan sitting room anu mobile chu wapan ngalin no keima wangem ni ati tham chiaka lupui chu aron meng diara boite icha em ati sapa anin ko aduna tluanga chuan zawile anu chu amel ton sek mai enge in lauti don boite helai hi itana him lawasin apa chuan lauti a in thlak na chen khat lo la kan tuma chuan hei hi utluanga ani hi ti in a bula thu chu akoka tluanga po abu zau zawi chu apindana lut ngalin athom na chen khat chu awa pek fela tluanga ero zaulian sanga chuan coffee lo siam sak ve mek bok lupui chuan tun na ya ka fanu hi adang lam le em ti in a zota achil lem kholin o zan khat chu ati zoira ya ramsa in mishing a bei thu kha lupui te hian an lo she ve lawani mel kawalai na chin tak em anu chuan ati hala tluanga chuan kalau en kol don alom ka kuta da ngam ulaka du ani ven him ka du tho zetin ti a lupui te no pa chuan mak anti mel kher mai tluanga chu mi parin tlak tak nia alana wangin an ngai ero angam deve zawi po a in siam zawa a him tok lo ema wangin anole pa te ve chu a fopa anin thla liam le ta phot kem lampanin an kal le ta ngala voina me che pahni po anron thleng ve do ne inin kom thei via wang tluanga chuan ati a zawi ading dat tluanga mel ran chungin chuan ke ai ni ngai sak lawang ti ro ati sepa tluanga nuya zadeu nangchu nanginia lom ti in adara awawwana anin mel chiang ngang mai tluanga in sum poi pe talo nge zawi hmuya chuan a fop ta chi a zawi chu mipa a fop masak ber na ani boka zeilo takani azak em bok reitok fang anin fo hnuwa kem lampanin an kal le ta a amanda chuan e frame number voitam a dial to a off tlat si ani ber sarkarin an man chuan ZCP tan ti thei atam to don lo ti a hai si lo aril ru han seng le chana aril rukil khata afa pabo chu acham ve reng boxi inspector dinglian a kholta a ZCP ho tu pan ya inshat kha adik lawania ati thora pudinga adang deu ZCP ho tu pan ya an soi chu tunge ni renga
engma kan she ve hlei nem ati tamaya amandarin dan chi ani an department po hi an pheltlat atin ani chu tak chu ingai acha em ni engma ishelo mo amanda chuan ati kwala pudinga chuan enge idu amanda aron tita a nangle ke min thlima kan shiat ve lo tura langlo lama changa min ve thlem tu te hi kan do tur ani don lom ni ati nget chara pudinga chuan alu toy vut pa in sarkar lam kan chan chu angai si alom helpola kan lut ve thei hleinem aron tita chata helpola lu kherangai lo nangle I hoten tuna adik lo jok man an tum na hi in dan thei chuan abak chu keiman ka ti ang sar ka na ka ban san don ti kha ishe vela vem ni atita a pudinga mel chu muthei ngat se chuan amak ti meng phar chu mak atile chhong via wang engma reng reng ashe ve tlat lawatin ani heta chang hian in phiar ruk na an kalpui thui to zia alang ruak ome tungi ama chu pudingan aron ti zoi supa amanda chuan ashila ti kha chuan Ephraim chu station a hnuk lut po ni se pudinga chuan ati thei alo lan tir ve to mayang chu pudinga hi midik tlem te jinga mi ani a amanda pon an ho tu te jinga arin ber ani bawk tuna chuan ati tur a she chiang to a afa pale mi bote hmu'a zoram khovel hi mizoram sarkar ni na dik tak shil shiat ani dingile pari chu a office a anin maton rana an hotela nge chimpa hosa ti asoi punun sanga tha ani atang khan hotel chu an khar tari khania pari hian mu adu thu aron soya a office a kauta ani pari mevin a fala biak adu dana apoi mo viaw ani ma na le punun sanga that tu la an la she chuak thei si lo dingi phei chu aw manuam to lo viaw a pasal om box si lo Cindy chuan chu tiangin ati theila wang ati ban chala pari chuan akut zai zir nen meu ka mu chiang e matin ani kha pa kha hotel a thlenga ni lo chuan punun sanga thattu ka ani ngei po ka ring ati molmola pari hian arin lo devin Cindy le mi pa pakhat a mu dun thu chu pa chu hotel a thleng ni si lo room lo box si ani thu a shil zo chi ani engang mel pu nge dingi chuan ati a palian takania a mel chelo karin danin helpol anyang ati mek lain dingin akut zungchal a hmoya da in alo khapwat pari chuan hlo thon mel zetin a mela helpol hi khoi hmuna po an oma film khura tha Cindy chu kalo bedon nia ati dam thliama chuan hotel hon thei alani si lawa poisa kama mo boxi heta hian min tho tir ve shamla ngen ngol zetin pari chuan ati a naktu ka kalo bedon chenia dingin ati ngat pari chu achhuaka reitok fang a thut ngoi reng nuwa Cindy number met chuakin infim khurtok lo dewani pari hi duai na kam tam mai theiania ati sapa ruat fela chuan malam bi ngurin a motor chu khala a mel en mai chuan enge angai to a sha theilo a por chap maya a khabe mulpo abuk ma to anupui omlo chu a shat viau mai apu zonte ina pan me kani Nancy te nupa num lava phailama an pa sum don na thila an cheng kwal tam ria anaw bo awang ero chuan a boy ve khop mai ruat fela hi aron bede ureng mai ani apu zonte in awathlen chuan an nula in kong alo hon saka apu chu a private room ma oma chulam chu apan ve ngal api ero amu haulo apu room avalu chuan lekha eng emosamin alo boy mel viau maya ruat fela mu rual chuan lo thuro ati nguta minute nga vel nuwa an nula in coffee aronda a puthanga chuan ka fanu hi tu ten nge rubau ka sha a ma se ka chan him thei mai lawani a chan su nang hian helpol izom thlata ke ma wang chawala himini ati ngal tonga ruat fela ero chuan makti mela pushan law alo be se sa te po ani ma na le chuan ati nguta in pero ti chuan ari ni ron ho ang puthanga na ti sup ruat fela alo ner sok mai in petalawila ti in athu tha a an man thawang che kala phat sak char na chia punun sanga thina awang khan an nang ching tho don che amak pa mel ran chungin atita a chu min lo en thla ti na em ni ati fi aka ka fanu ka hmangai le ngai poimo awang chawin ka en thla che
nangma wanga ka fanu in ator reng hi ka remti hleinem ati mukmuka punun sanga kha ka that hleinem alo ti dai I that lo ruwa man na ero nangma siamani puthanga chuan hnai fashion aron melina ti a ruat filapo angoi rau rau mai di ro swan abeng chingun le zwalin chu naute chabri chu in she vem ati thuta an phut swa wani ber bela phei chu anuka ul lek lek anaute kha dam tur ani asin le an ngoi rau rau lain kongka chu an ron honga naute pom chungin nula mel thazet thi aron luta zan zan mai makti zatin an lo thlir thap bela bula chuan dingin inaute ichana kator puya che ma se naute duam tak ka mu sak che ani hi thatakin en kolang che ti in naute chu bela mal chunga ngat tamaya bela hoi hai chuan alo mel ho ringot midang chuan makti fe in an lo en chapa I tu fange ati ba naka mei cherau pui tak fa pa ani kha ti khan I fa pa ani to o nel om zeta nui sai chungin ati a thil dang soi to lovin akal ngal dai kongka chu a in khari le khap an shil hai mel chu a hmu nom tlang khop mai naw te la chu adu om na samai si ala chen em bok nen bela chuan dim doi em in a pom ka nga anu te ron chang at chu a shengal naw te chap tur chu o yin anu te chu aka a chuan a zuk da ta a naw te chap po abang mi amai Zawmuan sangi te in kota adin rual chuan mi somvel tur hian an ron hwal ngal khap khapa aham hai ve deuh atu chuan nge lo set up ta ang akut nung khir pa in inspector nun puya chuan ZCP shwai tu ini awangin man ini ati siam shaya Ephraim avei nu isuk an vacherang chan ta ve o aman tir tu chu anupui ani ring lo ngal police motora phurni in station lam an pan puya lotling anin ti mel khop mai ma se Ephraim chu azam ei lo anrin ayin he khopui mai ne lo he zawra ma hian anin zar phar to ti an shelo an hi mel custody an da tu man an laron kom lo ma se dar kar khat aliam nuwa pudinga aron kal ta thau thawa Ephraim chu ron thlekin he pa hi engwanga man ngot nge in ni ani hi chu pulian to na mak pa ani he pulian to na na shat ma nge in chwaru aron ti tamaya ma se case ayo chuan sir hek tu anoma wanga la kan ni thu te po kan zot ve photang alo ti wata ronding le in pudinga beng bula chuan apu zon nge ina shalalom ati zoi supa pudinga ameng phok hle amanda choi angkhan ashiat lawa thil in phiaru alo watam ta em sarkar hian an ring zo lo nge an dik tok lo awangin an bek bor ngam lo jok amanda abyak le phot angai don ani he asam chu sang taka achona asilai chu chek le in achemte pu akong athiat diam to a dar thalanga ngun taka in mel chungin katna ka thok to ang keima pual na chau ati zoi sapa Emmanuel khol chula ngal zatin kabula a to aron ti chuan anui sak sama minnor na ma ani min shathia mangche atili a in chwa sanin Emmanuel le a hoten an lo nga na mun lam chu chak zetina panta a awathlen chuan apasal samsona chu phuar be in alo mu hlom renga abel te a ti hian ama nge in apasal chu arobo vele ta chu ania sama hian anaute omna mun a shwai thleng don ani arwa man na zong shetu chu Emmanuel chawani kalome ima inu puipo damin ka munge yang ti in samaphur chung chuan ram hnoi lam apan ta wanga Emmanuel chuan clear zui wong chungin idin mun hi awakhir te lul em ati supa ngoi rengin amotora aluta khopui lampanin atlanta a Ephraim ma a chuan inspector nun puya chu achurana anin mel no lo dun kher mai nun puya hi sarkar ui sathiam dik tak alo ni bok nen Ephraim an lieng thei chu atan kai san rem chang te po ani thei ti hai lawa ti fu a in ti viau mai chuan in puang mai ro engkim kan nei ati hmuta zam lo zeta ron mel letin Ephraim chuan Mizoram piang le chelian po ni lo hian engtin nge helpol ka din theyang ati ve supa
helaya khallu tu che hi tunge ani shala inui toy takang mole nun puya chuan ati phar phara ngei omzetin anui song bok kapuzon ani lawem ni ani hian afanu nen kanin nei hi atira tangin rem atingai leinem Efraim chuan alauti chat nun puya adang titi chuti lai tak chuan DGP puding aron luta nun puya in kheng khong au ngal pudinga chuan bu ngau pa in thilkal swal omtlat ani hi hel shwai tu ani lo helpol shwai tu chu rin sangi pasal ruat fela ani e ati dam thupa nun puya ameng zok zok ani bere engtin ati nuwa nuwa ruat fela nge aron in pelom pudinga chuan ati ta a omze nei zeta Efraim nen anin mit me na ero nun puya chuan a mulau thung shwe zetin Efraim chuan chhuah ta a ruat fela anron shwai lu lai chuan Efraim chuan ruat fela hi helpol shwai tu ani chuan anu pui nge aru bo theido nem ni alauti hoka chu athu soi ril zet chuan nun puya po a ngong ve deuti a mela alang zirsang liampon zialam apan ve mek zela judi le di rosten an vil ran reng mai naute le bela te ero an naute thar boy puin hun an mang thunga arini ero rosang puyanen chu adan kong dapin ruam han na sang sang an han soiduna an mani to ka an boy ve mam khop mai ma se chu mizan chuan mai tuam pahni ron lutin arini chu an ron shwai sang ta a angai na an shelo tlang khop mai arini chu an muzui le ta reng reng lo athita emoti in naute phei chu achap par reng maya an lo om ho rei to a anin ngai na tlang to bokani ma se an ngai angin arini chu athi hau lo apasal ruat felan anupui khul chuak turin helpol shwai tu ani thu puangin a in man tir zo kani arini chu amit an tuam phui veka kongrual rem lo zeta tlan puin reitok fangnu an chuk tira amit tuam na an phel ngal bok a han men chuan adin na pi aloka apa puthanga in chu alo ding lo amai arini pu am hai ve deu ama shwai tu te chuan nang chu izalen to e ma se I bo chunga I thil ton pakhat hlek po I choi chuak ani chuan I pasal jela phur thlak tur khuan jela lut lawang I she thiam tiro an ti a an tlan liam zui ngal ma se rin sang I ril ru tumlum zia hian lo la she chiang tok lawani an motor number chu aril ru in avong man tlat zoi muangin apa in chu apan ta chat chata ruat fela hi anupui chan chhuah nan nge Efraim chan chhuah nan a in pek ti ero ama le meiche pakhat chawin an shia ang chu bela naute thar chu a hminga tan vanlel mal sompe ka ti in bela nge chuan a phua naute chuan adwat kher mai naute lo om ve chuan an nun po tlemin ati zalenin an mani man tu te pon mamo an ron pe jingbok judi chuan zirsanga chu tuilumina depa di rose ero ain bol mek thung zirsanga chu ron meng diar diara kimi ati supa anupui ani ti judi chuan hailo ngora she chuak zok mai engtin tak hun mang ve zelang mo secret society te kha ama in alo ma chon ve ngo tang ti hlau viau engchen nge an khung don ti a she box silo zirsangan kut aron von chot ta ka chuan a har chuak thut alo de brei lutuka sa alo ti to lutuk ani hmel aner sak saka ti pal ti sapin mundang chu adeb le ngala rosang puiron phei ve in zirsang idam fatangai arini la achin kan she to box silo pakhat te hian minron thiar chuak don ani mai the chumi ma akan chuak manangai aron ti ngutnguta zirsanga chu angai to ave mel khop mai diros in boy zo poron chu nai ve ngala malsom pe ka achap na samaya bela le naute in an boy pui thung acha na sadeu wange pon lama chang chuan an ron lut ta nge a apumana ni karing zinga changin ala emi alo bela chuan lau thong se tin alo ti ngala doctor aron kalang ti le chuan ruala rosang pui chuan bela chu abek borvat doctor ibyak boy chungin a phone ruk dan kalo zongang isha thiamem ati sursura bela po bukngat mai karlava doctor le nurse an ron luta an mai an tuam ve bela chuan doctor chu bengal molin naw ti har sat na chu soi borbora rosang puya po an bula ron ding hnai ve in
Doctor, now te yen zoa zir sang apo somin en sak le la kan du khop mai. Ako sik so ala re hlei thei lawa, alo ti dam thupa. Doctor in now te en kwa lai tak chuan, ro sang puya chu zir sang abula kaltum ni om taka apen chu. Chhuata perek mor lolora chuan a in chui nge. Doctor chu ava bo de uroka. Apalian sia, doctor po apay nok mai. Ro sang puya chuan ngai dam adil molmola. Ayip te le lam puar sot chu azen chata. Bela nen anin signal za ubok. Phone an kol tap hote. Mal sompe ka chuan a ek alaw kol vi alaw niya. Chu chuan apum ti marin atina ve deuh ani mai the. Damdoi te han pe a athok chak khop mai. A ek ngal par maya a chap po abang ta. Zir sang apo doktor chuan han en ve le a. Na chok na chak chi a pe bawk. A liam tak chu a hil chan to a. Chet pui tam lau ri ani mai. An chuak ta a kongka in kalrualin ro sang pui chuan a phone ruk chu a phor ta a. A masaberin anupui number adal ngal phot. Dingila chuan ala harze ka man mo to nen. Hello aron ti rualin duat pui ke ma i tha em ro sang pui chuan ati ngala. Le lama anupui phok zet chu mu thei ngat se o. Oi khong hei om engtin nge aron ti ba nuaya. Ngun takin lau ngai tha angche. Kabiak zo che hian amanda biala. Tu na ka phone ron man na number hi chui ro se. Doktor ta ka ruk sakania an she chuak che pang. Kanom na mun shat ngai na omlo ati mek lain mal sompe ka aron chapa. Dingi chuan a she phak si. Chu naute elo ati phok sha a. O naute hei chu nakina. Chuan chanchin thar ishat ang soi zung ro an ron kal che pang man mo in ro sang puya chuan ati zunga. Dingi chuan an hotel a thil thleng chung chang. Amanda fa pa bau thu. Ruat fela in pek thu ba ka helpol zinga mi sang puya le mam puya man an ni thu. Ashiat ang chu asoi ta zunga. Ro sang puya chuan Cindy le athural pui chu an film khuranga yani chu. Min ru bau tu te hi helpol an ni lauti kan chiang to alom ati a. Kongka ariraka phone a metlum ngal a switch off lau thung. Doktor le mai tuam pahni an ron langa. Ka phone in ruti ka sia min perule doktor chuan ati a. Thinrim orol ero ani lau. Kan hmumi alo naute chuan lau ti wata. Karon lu don khan kala akti ka chiang. Min pe wat mai ru chate te ka dil lai cheu hian doktor chuan ati a. Tle min au ki po sang ta deu. Di ro su ro sang puya bulawadingin akut ding lama ro sang puya nung lam chol pa in. Ilami ti ina mel chau ha a. Ro sang puya na lua thing nur. Nung lama changa phone anin peru ero judi ti lau chuan an muhau lau. Di ro su alu hai thut nge alu adom vunga. Judi ina lau chelvat. Doktor ate po an ham hai dewani mel an mel ngul ringota. Di ro ke korkong nung lama phone chu judi chuan poizovin zir sang amut na bul chhuata chuan a the thata a. Bela chuan kapu kan humya lo tak I thau zok te hi ani lo mo shil hai mel fe hian lo te zawa. Ro sang puya chewut. I phone ru ila kan mang dai to ang chu. Khoi zongila I thau aniang ati muta. Mai to amate pahni po an ron che ve ngal. An film ko ru hle ti ero alang. Arei thei ang ber an chel angai tlat sia. Ro sang puya te po an che muang lui ve thau mai. Phone po chu di ro swan arap maka. Alaw ri palang ti law na ero chuan akhat thung. Heti mek lai hian dingi pon ati the law ti ve mek bok. Amanda abia a anila aboy lai ani si. Naw te chungchang dingin a soita ka ero phok taka mengin ai ngei to a film chana. Ima bengalin ro sang puyan anupui alaw khol na number chu law chui turin a thon tangala. Hun an nei tlem bok si. Chung rila an man mo tlang ani bere. Ima te lampon an thei angin an law chuya. Location chu an chui fu theita. Ima phei chu khur ti hialani. Amanda abengal zata. Team tenen phone location chu awa chui zui tura kal anin pe thu soin. Ama Amanda pon aron zui tur thu a soibok. An mutna live zong an han dap dana. Doktor phone om selo. An chel rei tok to ti sha in judi chuan di ro summit mei zawa. Phone su di ro swan zir sanga khum ke bula mu fu hlol ang main. Khale I phone su ti inaron lek kang tawa a. Ma se thil poi deu a ta fo.
ro sang puya khan dingi a khol na kha adilit man to si lo a mungei don si a anom na an son le pha emo tu emo ber nun na hian a tor pha hial the an ril ro a chung trai mai lo chu ti thei an nei ta lo doctor chuan le ka nga a chek ngal ta nge ya atar mit kar atanga ron meng rum olin atu phiang sen nge in lo bia ka ati por hlur maya tu ma kan belau I phone I thauti sha ila I phone hi mule to kher lawang ro sang puya chuan jam hlek lo hian lo ti a ring hlel zeta melin omna mun son le angai don ani hi keipon ka tor pha nge yang ati nguta dingi number chu dial ngal bawk hello doctor kazin le ta thut sia ke appointment kha ka cancel angai tlat mai dingin aron ti ngal zeta makti zetina phone chu amela thodep de pin an lo clear thung tunge ini doctor chuan ati hul haka amak ka number te hi save vela pui kha kapumna wanga voi tamron in entir to khamole aron ti vin lara doctora abang bo tul hey nichina mai khan kanin bia ka she chi lawa history a ilang tlat box si ati he ho a pui in ti chu atho hoka innoya thok pakhat soidan che kha lo dik tak tak ani don hi I memory lam achiang kwan to lo thua soi kha engma ishele to lo ania naktuk tuk le ron kal tur ka ni thu iron soi khamole aron ti mol mola doctor mit meng chu mu nom khopin adang lam to ani ngoi lokte kan sui thadon nia tuna chuan ti tur poimo ka nei ri ti ina da taringot aril ru aboi nge mai achan po kumin kumtira changkhan asiat na hi apon langin a hai hothar tariawa chu mu thei kopin alo lang chuak to em ni ang ngoi rengin an chuak ta daya judi ti ho chu an thowai mai inupui chu afin khale bela chuan ro sang puya melina ti a akhisak bok ro sang puya ero dingi din mun ader thon ta ka wangin alau thong ruviau thung tlwanga ani kha kan shwaya ngai don lawin pu acha ro efrem chuan man mo zetina ti a ani tia soi chu zo ching pui ani nichin mai khan amanda in ron bia a mi bo ho omna lai an sha to thule an kal ngal tur thu aron soya telve nge atum tlatani sarkar ui khoi ho chu thi sen chwa sak po poi ati hlek lo ai zon na lo than nan to awang hian rig rap rap hi ani zongin nuamati a amanda ne na thoduna engkim ma chon chu a chau zek zek to ani amanda po akar hnunga apasal phuarlo ma mureng phur chungin chak zetin atlan para a phone ron ri chu hun lo ati viauna a ima anitlat o ima ati ngal zata how tu telamin min dang ri tlat in tim ringotin in ma chon chuan boina na sa zo kang in hlopal a hlo om antia tim dang an selek le mek amanda kan tlai ngei don ani hi aron tita a amanda ading shock thinrim mai sen cheu chungin ka hlo ang nge in mo engwanga shil nge in ni atiram maka amit meng po ade sor mai ima chuan achillem kholin Julie ten lo kam tam dewatin ni ati zoi supa poi ati ve tak tak ti a o chang pona shiat amanda po in beng da yin ole ke man ka wama chon mai ange ma se tu ma shil suang che ati sapa karon zu yang che kalokal ngal ima chuan ati zungzunga phone an da ngal amanda chuan a motor start ngalin chak zetin atlan le ta a amanda ti du chu an tlan khal ne to lutuk che anunga phuarlo ma mureng sama chuan ron ti thuta amanda po ham hai deu a har lo emu ati kha ania nang ka nei tal chelom ti el rong kai lek lek hian ati a sama chu ron khu borbora amanda chu atlan muang ta deu lek I uire na panen khan voi engzat nge in mudun aron ti tahlola amanda akhisak voi engzat ma ati maka ameng room sot bok sama chu anui hok hoka naute po kha afapa ani ngei om sia ati zoi sup amanda ading le shoi kara changa chuakin backseat lam kongka chu ahong chhuah ya sama chu apot thaulop ahmaya nek ta sia samahnar chu athi ngal zoi chu tiang taka amanda thinrim chu samapon ala mungai lo aham hai ve deu bok sama a chau deu hnu chuan samson mi pa ini ngai chuan hi lo siang che
kanun hlui kha chu kanun hlui ani ma se kha nun hlui ka kalsan nu a kami pamut pui le masak ber ini a ilani reng bawk thuak suk sak the khop pasal ka lo nei che hi keipo ka in musit ta e ati khur lok loka sama ero angoi reng aril ru abwai ve deu ani mai the Amanda chu ngoi rengin kara alut lia atlan zui le ngal mia Chuan chu ril ru bwai mel takin aveya abial nu zo ching pui ram hnuaya tira ramsa ni tir le ringut chu harsa ati ani ma si an ho tu pa berin amamo miau si a an poltana laglu ani angin atir nge chu angai mel si she zetin zawi chu akau chhuaka oloi lek hian zawi ram hnuaya ikal le angai don tlat mai ati supa zawi chu anwal ru hian alang phurna reng nei lo ni in alang tinge ramsa ni ka du to lo sin ati sepa tuanga chuan ramsa ini kher hi ngai lo se ka ti keipon ma se tun chum chu apoi mo si a ikal le sham chu angai ani di chim takin ati a zawi mit tui aparol kyang mai leina zetin zawi akwa achala fopin ikyanga ka omzel don alom ati supa zawi mit tui abozoi mai Efrem Chuan Amanda Kholin an thlen chin aron shela anin to na hmun tur te soin anin biak nan ti top ta ngal phone da rolin Efrem Chuan ka batlat chi ani Amanda ka zui ze lang che ati zoi supa kongka aron in hong chhuaya an phuzok hlom mai tuam pathum ron lutin zalen takin kan siam chewa in theina zona chhuadan kong in lo dap ve zela tuna chuan amal te in kan da sang to don cheu pakhat chuan atipor lura naute amen par ngal sang pui zel tan thu ding pui ka atang asia ta chang khan biak chong zo ani to lo shim shima tuna anda shan vek le zel phei chuan engtin te lul nge a omang min chhuatir hi a hun to viau jok lo mo ro sang pui chuan a ip te jen chungin a lo ti ram muka ala hun lo a huna chuan in kalmayang tuna chua in lo tum ve sek hian min ti hel lak lo to ani pakhat chuan a lo ti a an ngoi chap a hnu dewa mai tuam dang pakhat sang de uron lut le in khaile in siam ru le mun danga kan in sona ngai an mit sowa tuam vek ru le thunei om tak hian ati a an ron kal hnaya an mit chu an ron tuam sak ta hloma bela chuan okhur dar hian kanaute hi ka kwa theinang a lo ti a inaute ani lo I enkol ri mai chawani a enkol tu tur dang kuta a to don abula ding chuan ron ti supa bela amur sung the lain kwa tamin lain chu lutuk lo ma se amanga ina zong naute a chung lut vek to si acha achuak ut mai zirsang chu pahni nan ko a chau dewa wangin enghan soi the ani lo na a alung oi lo zia ero a in se ru dana alang chiang viau thung an mit an tuam tlat si awangin khoi hmuna nge an kaldon ti tu man an shelo anom na hmun chwa sana pon boruak an hip chuan an tho a cham lek mai an handing ren rona motor thom an sha a ram hnuaya chuan anom lo ani mai the an kut phwar sak ni bok si nen chet lak ngai na awang riau motora hian ta lut ru othum lam deuh hian ron ti a naute atanga chanin a indot te in motora chuan an lut ta a an lut fel kongka an khar don lai tak chuan motor ronding dot thom an sheta a ofiak ring thaleng longa in zawai khan in ban pharu man in ni e tiri an sha dwal chuan an tho sang theinia naute phe chu angik faya judi in zoi sapin Amanda lo thlengta ati a engkim chu are chuap mai ma se minute ni nu vela ramsa sham rap thlak tak aron rikhok ta rum mai le a sham dan rap thlak zet awang chuan an hmul thi ading sunga an tukhum po a hit mam mai kan hwal bet vek to cheu mi pa o ti sha zet thian aron tile a soizo rwalin silaya puak chhuai engkim chu are ta tloka chunzom zel tur